Hakene ke jingelang jong ke senjok kinong sensyar shinong ke beriuh nyotrap, ba ke senjok kirang ba kur ke beriuh nyotrap. Lawan panishem bentar di kirang ba shinong na keleng ki bentar ke bahap upo uput usam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Bat kelepen pau ke jing persya ke bajor ke jing liak ka ki HADC, ke balaweng no ke kentian bakim dan kam syuk bani selok bagi dorbar shinong dorbar raj bagi dorbar hima. Haka bede bagi kam jaka, bat kania ke long kum ke jing slot no ke ikhtiar jugi dorbar. Kebelada naduk ki por hendai hentai. Habekram kinong patai kubor u General Secretary ka senjuk kinong sensyar shnong ke beriuh nyotrep uba RL Bla. Ulong ba kejing ilang kal syemikarai ben persyajar yak amendment bill arhajar arpun rio. Bat dawa bade ben wengno ek notification bat ben pak penpai biang yak bill ke balapa syaulat ke jela. Ulong ba senjuk ke persyajar ke executive committee jong ka HADC bagala penduk no ek clause ke bakat rio. Bat wengno yak ke kentian dah kabai selok bagi dorbar shnong dorbar raj bat dorbar hima. Hak amendment bill ke bathamai. Uba RL Bla ulong bagi senjok kam persya ke district council banedai ke kendau ke syap bagi senjok kan dan rengkat lang bagi district council. Ndai ban ong ban dan kam syuk benemir jingmut bagi dorbar shnong dorbar raj bat dorbar hima kedai ke baki melak ban piang satya. Bat kumbalong mentah yaki onom itu syuk bat kan le bet no dak district council. Ulong bagi senjokan pak daga jingtho syabarok kishnong bagi hima bani trailang bat bakan letru bani kendo yulat kejela u menteri rang ba kejela u sembut menteri rang ba kejela bakmi ketana district council affairs bat kan sairu daga jingtho shu chief executive member ka HADC halor ka resolution ke balasyem da ka senjuk ni mentah kesengi ngili don lang kesenjuk ki rang bakur rengkat bakas senjuk kinong sensyar shnong ke beriuh nyotrap karai kebangila syem galong ba ngin persya ya kanika amendment bill arhajar arpun rio ketak benengkong pat ngila syem ru ya karai bangin dawa ba enweng no ya ka notification ban recall kebaar ban recall ya ke bill bat ban tho syabaro ki shnong ki thau rengkat bat ki hima bangin ya trailang bat ba ngin dala biang nadong sedong ngin aru ka jing tho show governor ngin li kendu yo governor ngin li kendu yo minister DCA ngin kendu ru yo chief minister jongka jela ka jungni bat ngin ai copy ru ya kan resolution syai CM Badan Buram jongi kadau ba ai kalong habayade bat katuk amendment ke clause 16 bala weng no itu contain in consultation bat ki dorbar shnong ki dorbar ra ki dorbar ri mar kat kum bakar ni em yong ba nakapor la ya keren ya kini ki issue nrai khampoi she kaslam nging persya iki ra jong ke district council ngidon rekat haba yade ban digitalize ikine ban yada ya ke khendau ka siap ngidon rekat bat ki henrai ban ongpat ba num shimshu ya ke consultation yangi ki dorbar shnong bat kum joru iki dorbar hima ki dorbar kata ngimla ban pedang mar hadu menta mena lada pilej menta ke registration haga state government haga revenue department ki pensyong nong rem halor ke dulir halor ke pata mot ke dor jong ke jing soi kertang jong rang ba shnong ki dor bar shnong ke don ke ikhtiar haka hendrai kum kalong menta mot yangi itu syu mot kan lek ke district council ni persya halor kata maria ke bala don balen weng kamat sa ang to hendrai nakaliang ke jongi kila ka jing temu ka jong ki kala ban long du kumwai hendrai bam yo banya karen banya shonglang banya merjing mot lang ka jing tho kami du kumwai ka jing kren kami du kumwai hang ta kan kami kini ki issue ko e ta kan kai ga jing mot jong ki silindat ngem tep kan marlada yo banya shonglang ni ya perkhat ni merjing mot lang da ka jing song tho te kala ban poi skapa baru Henry kum makalong mentang ngimla ban puli ke jingmut jung perkhat ke jong ki kiru kimla ban puli ke jingmut jung perkhat jong kita pi
Nrai dah kabay siyang lang kaya siya kan kajingkaran. Marga jing tho kami kumto. Kajingkaran kami do kumuhay te. Klumara. Ay hagato ka amendment nay. Propose amendment. Bala laong bala weng ya kaya tuy la pendon kami contain consultation iki stakeholders. Henry haba ikram pat IEM in charge yung am kamlong kumta. Tingin ngim song tho kan. Kalong do kumno. Ngim pat wan kendo bat lada kem khot ngim le. Mar kiki shimekarai klam konsol ini te. Yung siya kila de man khot am. Ba concern ka long ba menta kada isu ba ni pinsange ya ka concern ng governor. Nama kami ka kami kila de chika DCE mentara palat ika stio atio. Nama kada ina do ka khatlay tarik mo. Ka ba concern menta ka long ba ngin happen sange no governor ban pinsungtu how governor ban ai ka ya ka clarity halor jong kani ka bill ba o governor umum ai ya ka concern ku jong ni umum asan ni kan ka bill ba kan long kaan bahkan long kaat ke nili kenduru ya minister jong ke DCE iba Preston Tinsong ibamdan mentaha social but tada ka dan ke jingkot nakaliang jong ke district council min saya tet ben saya perkat bangin dei tada ka dei ini bangin kenduru mereka bahakmat ka dei bang pensange